Hello guys, welcome back to my mom YouTube channel Liwanka Hadia. Today my mom prepared for us a crispy chicken. Let me show you how my mom prepared. Ini chili powder ma ini ngan ai kemudian dan nang tapat kene ka sok menrit ma kemudian di kene ka meluk ma di ini tau bei jinjar pis ma ini di ngan ai kene ka kene ka dak sos ma kumbashi ashmoy dia ngan mix mak ma dia ngan ada mix tang pemnehi ngan I shwa komba si tengketa la ne si kenta ma gane ti onda la dak si tengketa la ne si lai per minute ka long ma ban sedi kene kadok la dak mo ketu por ka bangat la mar mi kene kadok komba wa ong si tengketa la ne si kenta ma ngan pleno ti pe no ngan lek kono pi yo sneu ba ka ayu kan long kono ba ka voice jangan na mar ba nga sok khnyang na kata kadau pi am ban ste ma ban keren jula ka keren la ka taruh ya lek bet ma Pili yo I kene ko om pnyang ba klat apa klik ha em te ngan shat no kene ga crispy ma te sampai mo anda kala cingkala dan I kala biang hima tang ba 4 cingkala te 4 biang ma sampai ngan kala no ma dan tap mo dan caka dengan tap la tap nang ba han peloi ngan ap mo dan I te pi I kala cingkala dai dengan rak no mo kala biang kat ni ka kala dan I la biang mo ngan rak no My mom finished to cook for us this chicken crispy. Let's eat now, so please don't forget to like, share, comment and subscribe. Let's eat. te ki tu ki pranok ma ki ba ang kong ya ban lang bat ki khun ti mata ki la yo I em ya ki khun janga ki ne na mar ba ki yo shuti na kata kadau ki sadan bat nga ma
Itu video bakam shkamat na marba kim donte ki le school na kata kadang na ayu mo piti pm ba anda ki lawan school na ki le tuition na kata kadang punju ya dan te ba nga te ta ki ya dan dengan ya bam no kene ka ayu mo kene ka crispy chicken dan long kom no Yummy, yummy. bang mam ama Bye. mani kam yang KFC mam ama Manhi. mani kam yang KFC mam ama Manhi. rồi yo mat yang KFC Joy. Bye friends, see you on next video. Tang tom de hi mo pranok ngan kut hang ne bang ya bang ya kan ne ka crispy chicken mo ngi sampai next video